Na kuntere chegembe machokera jani jagete buruanto bakuringa kura kwekujirwa muntu umwemwe uria ukwezaga kuringa kura kere ituo bya ward ya Kachio na Kirangondu baingi baringi kura baria bachumerie kuringa kura iji amuna bou ne bakathete ukaria na ukiriburia bukujiri ntere ukere ituo bya kuringira kura ikiringanithwa na imenti. Parote mtu yana bata kuthangalania kikao paende na mwanya mno na ntuku ya tariki 14. Tariki 14 anto bari na musongamano ya kuleta ulevi kwenda kwa kutoka nje kura, lakini wale tukuringa kura kwa amani kabisa. Rugero itoringeta kura na njira njia tutena kerere ya ira ciari kwa ntuku ira twaringita ringi. Rentugo ya Jumaine tariki 19 ntugo ya muthe anto ibaebumerie okaere kuringa kura acha muchujo wa UDA kwathurana barabocho agite kia MCA na tigiti ya kiama kia UDA wandi ya Kirangondu twesa ilasi ibario na gitonga anto mithea no ndeba ikoyagira ati ntugo ya muthe gutire na thina taira chionekire tariki 14 ontobono abuthire na mbena kuonekana kinya antere echa Kachio nara MCA wa thaino wa wandi eno twesa ilasi mithika bochindana na Isaac Muraoki kuona atigiti ya kiama giki tingire kura rukire kura seruare ina mwanya na ntukwirenge twaringete kura tutamenya antu baba inge batamenya barase nimbibi kuendelea lakini ruare kura seruare ni ringi na njira njia kabisa no te hukumania kurio katoka uoro asindwa ruare ote malalamiko nete kerio sindwa atutithirite twina ene incidents kuma rukire antu ibaringite kura na thire kuma rukire otegituo no kemo gete na askari for security reasons to deploy the askari every polling station domba kwiroro asindwa ntuku ruari yake au gemaramiko no ntukura sina askari na kariti boboya na kinya batu wananchi ni tukariti boboya no ntu ute kuthirwa kuringira mturo ute kwenda wiringiroro kwenda wengwa na umabo akuna kureku nekethera ishiri kura cia ruari tariki 19 sie sawa tukiringanitha cia na kura cia tariki 14 tutari na security na iba kuringa kura na amani kituo kira bithito ndungamirite kia Erindie Baptist okuri nogu gitonga amtomethea ariuga agwema antu mara onire egita aria kithurano okithirugia tariki 14 mamwe mamo matachenjwa no amwe nogu bakira na ukaya kwithiro muntu agachindwa athaino ikaba agaitigiria kiri kutara antu bara bathiringitha sekura iyaka kwari na ukora fulani ndene ya utara antu bara no ntu bonde batarirwo kuma region imwe kou olelia kiruringi kura ikwara mapendeleo hapa na pale no ntu baumite mimbi saindi ya mupinsani antu baka imuno basensitwe pate sensitwe bonde ko inaituo bina antu bara no baba kuringithia kura lakini katuone matokeo aru ari tucoke twamwe uratumba kweta kuendelea kumangu muntu urotetikira che uchindwa kinya watichina ruyu na mutongoria mwea no mwankethiro tayari witikirio chindwa so woninde mutongoria wito bario ntolemungi ndachindwa ni maimbura thora tushindana nwe buonka ake ethiatete sheria ya katiba yetu ya Kenya na uringi wa kura bwa kiama ketu ka independent ngetikiria kithurano giki gitironekana kina antu obaingi bajete kuthinga kura nontu kinya ntere echa Kachio antu bari bumagiria mpora na kinya wandi ya Kirangondu no abuku kuthithana mbena kuonekana bari kuna loop voter turnout antu batiturite kuringa kura kwina thineu ya kwithirwa ikurari na very short notice twa ikiama kiama kira kintu kira kiumba kuolelia ni kuolelia bakona baitwa kinya a week also your plan elections kitheni cia nullified kitheni cia cancelled kumenya itarirari ore kinyu lakini kinyanto batano bakiotirimana bakiringa kura still wina mushindi akwithwa ni antu bele batirimana bakuringa kura still ko wacha nonge oye noye kura chionde tanapu ure kwire ni ukare smart na betire beyira kuringa kura ndi ringi na nyotha yu twe compare the last turn up ibaba ingi Kumegebe North Betan Class Chabari